Hadin ke jingyo kampang COVID-19 bat jingklat no jong wei doktor bat kumju ru hadin ke jing syakta jong ki inriungut ki wei pat apo ke jela. Ka West Castle District ru kaladon hapdeng ke jing pen kre ban yakun persya yote kunyang jimpang ubla pensyong siir ki nong snong jong ke district bat ke jela hi bro ko wei. Ha West Castle District kaladon hadu shispa ar penyongut ki bre ki balalek pak sumar bat let pej nong pang hapo Bethany Hospital ki bala pendap ban register ya lade ha ka office jong ka tanat ka kot ka khia jong ka district bat barok shispa ar penyongut kidai ki bom sim laya kendo markmat yu doktor ubala yo kam ya kane jing pang COVID-19 bat mentai kita gidang don hapdeng jing sumar ya lade hayeng ne home quarantine kiba la register na shwa jong ka sa tare kidan sansta ar punyo hadin ke to jingja ko Bethany Hospital tikidan ki brio ki ba nasin shathan West Castle ki ba sumar lani balik pa balik pek nang pang Bethany Hospital te yakituru ni la ha register ki but nado men sisni hi hado menin sispa arfunyo ngot kila register te baro sispa arfunyo hi ki secondary contact kemut ba kimdan kata ka direct contact ba tu reu ba pang ye na kada ki ngila batai ki bake de bende ya kane ka home quarantine ba ada regi ngeno ka jing thot ha ga fa ki ke contact ye tu ka control room nakaliang jogi dem NHO ka West Castle District i Dr. Mbare ilong ba kumba kalong menta ka district kelada ban penkre i jaka sumar hanong stoin bat mairang lada jia badan kino ki bala ban yo ya kane jingpang na hospital ngidan afterly kawai hanong stoin bat kawai ko mairang hanong stoin ngidan hangte ko nursing school te katu ka nursing school ngidan kumbalai pojitia ya katu kata ya kini ki kategori A bat kategori B and then ako mairang ile ako mentang idang le ako ka Holy Cross Hospital di katu kadan sanjing tia ako A and B nang tami dan ya ka kategori sifat A tia di hang cu kapor ngil ayo menin nang nika kuartal jong kanika kut di katu kin ai no ni ngila iki corona barka COVID hospital ting sasya kin hale pen biang namang ina syok permission menin agi padas ina mangi paten mat kita ki direct kontak ba positif case silong wa pe ki cindawai nang ta ki ipet nang pang ti cindawai ni pe pak doktor numri no ba confirm positive test kan ti kata tang kita ki bagi la tak hadu mentai ila advise ki ya katuka dengan social distance makin wear mask makin itu kira respiratory etiquette tentang makin side HD itu baru kat menuju advise baru kat prevention cuma covid kan ila advise ki Shushu nakaliang jongi medical superintendent jong kanong stoin civil hospital i Dr. J Karkongor ilapon pau ba ya menta ka hospital kaladon ya kitiar gitar ban sumar ki nongpang COVID-19 light no tang ka ventilator ilapon pau ro ba kumpa kalong menta ka hospital kadang don kam shushu i kinong tray kenang ba onla ban penstat i kajing tray kam Tuki simia macam sampel nak nongpang mila adon hi tuki sampel tuki PEP ru mila adon hi menginang yo syuk nang lik syuk mentang sengiru na sipo na stage of state ventilator la don tempat yo ki om bagi sa ai ni tan tempat poi dalam kempadan tuki bypass ni la yo likely in the state they start ventilator maki oxygen ni lu ngila pen biang hi ni dang duna hi ki staff nurse ki pada kan tingin nak man pa syuk na state kan oh hi bakan sa pa syuk ki staff nurse ki kap penyak sakani hospital ru ke kap extra sebab kita ki man power ki juk tengim la manage ki kap asyuk kan ki man power